thobela ka moka ke a le tamisha ka leina ke nna David Shwa ba go tswa lefaseng la Mpheleng. Ke rata go share healing journey ya ka le lena letšatšing la lehono go tswa mo la ke tswang dipitšeng tše kgolo go fihla tšatšing la lehono. Ge ke šala ke tlo ngwalla pitšeng tše kgolo go be go le boima e fela pitšeng tše kgolo di thomile go nhila di mfodišitše ke sa le ka gae gobane ke thomile le tšona mengwageng ya go feta ka di-lockdown somewhere there. Ile ka fola ke sa le ka gae ke tseba gore pitšeng tše kgolo ke karabo yaka. Ke ile ka kopana le mathata e leng gore be ke sa humane mošomo ke gore ke gabotsebotse ke be gabotse be ke gana ke mošomo ka kgona go bona gore no ke swanetše go ngwalla pitšeng tše kgolo gore ke kry thušo le tlhahlo le tharollo ya tšohle tšeo ke di hlokago. Ke kopane le yena ntate Moremi ke kgonne go ba mo go wena matšatši a mmalwa ka kgona go thušega ka tšeo ke thušegago ka tšona gomme le tharollo ya mathata a mantši ao e leng gore ke be ke sa kwešiše ke gakanagile ka ga ona ke kgonne go ba ka kry-a ke kgonne go ba le tharollo ke kgonne go kry-a tlhahlo ke kgonne go kry-a tšohle tše be ke di hloka. Se e leng gore be se ntshwenya ga ke sa se bona botsebotse. Ke rata go bontšha gore go tloge moo ke ile ka kgona gore go thušega mo ga Moremi gobane ke a kgona go bona dintšhi tša leswiswi di apogile ka gobane ne ke sa kry mošomo ke sa boniwe ke sa rate ke batho gore tšeo dintšhi tša lefase tše botse di ngana ntho ngwe le ngwe e leng gore e hlakanya e ne le laka ka gare e ne le lucky ka gare e ne le matša mabotse tše e leng gore ke tše botse e a ngana. So tšeo ke a bona gore go ne le change ka gare ga bophelo ba ka dilo di fetogile seemo se fetogile matšatši a tshwane so ke kgone go bona gore ka gare ga taelo tše e leng gore be ke di šomiša ke kgone go bona gore tše dintšhi di apogile and tše dintšhi ke kry-ile thušo ke le kalafi e lo be ke e hloka gobane ke ile ka no tshepa lentšu la ntate Moremi fela senke ke tshepa tše dintšhi ke ile ka tshepa yena gore ke tlo thušega o tlo mfodiša o tlo mkalafa gomme ke ile ka kry-a kalafi eo ke swanetšeng gore ke e kry-e. Nka bontšha gape le gore pitšeng tše kgolo ke ratile ke sa le gae batho ba bantšhi ba criticize tšeo e leng gore di a direga ka gare ga pitšeng tše kgolo le kalafi le pholo e leng gore ba tla e kry-a ka gare ga ngaka ntate Moremi. Ke bontšhe gore ntate Moremi nna be ke sa mo tsebe e fela ke mo tsebile ka pitšeng tše kgolo and go mo tsebeng ga ka ke kgonne go bona ka batho ka mokgwa e leng gore o handlela batho ka mokgwa e leng gore o thuša batho ka mathata a mantšhi le malwetši a mantšhi ka kgone go kweša gore le nna tše e leng gore ke tla ba ke ne le tšona ke tla ka tšona o tla kgona go nthuša ka tšona ke sa tshepe selo ke sa tsebe selo e fela ke thaetša pitšeng tše kgolo and ke tshepa tše e leng gore o thuša batho ka tšona. Batho ba bantšhi ba ile ba bontšha gore ntate Moremi wa thuša wa tshepagala and le nna ke rata go bontšha le lehono gore ntate Moremi nna ke a mo tshepa ke tshepa yena gare ga dilo tše ka moka tše di diregang ka gare ga bophelo ba ka ke tshepa letlhare tša gage gore ga ke tshepe ke tshepa letsogo la gage ke tshepa mabioko a gage ke tshepa ka mokgwa a bonang dilo ka gona and le ge e le gore dilo di tšere nako goba di tšea nako ka gare ga bophelo ba ka gore ke fihlelle moo ke hlokang go fihlela gona e fela letšatšing la lehono ke a leboga ebile ke amogela gore tše ile ya re nthušitše ka tšona ke tšona tšeo re ne be ke di hloka and ke tharollo e leng gore be ke emetše tše dintšhi di tlo no tšwela pele re ntše re thušana mola le mola e fela se le golo ke gore ke tshepa mo letsogo la gage le fetileng gona and tšeo e leng gore batho ba bantšhi ba ka ba e le gore ba di bontšha ka yena gore ga ba thušege mo go yena e fela nka bontšha gore ke taba ya gore mo gongwe a re le batho re te felela pelo re felela healing journey pelo dilo di direge overnight so nako ngwe e le ngwe ke gore motho o tefe nako tefe sebaka sa gore o lebane le mathata gago o lebane le tšohle tše e leng gore tše go lebane gore o kgone o tla kry-a thušo le yena ke rata gore o lebane le dilo tše dintšhi at the same time so o ka se tle wa felela healing journey pelo dilo tše dintšhi di nyaka gore o te iphe nako ke a leboga thank you.